Ikaze kuri Active Media. Mugiye kubana Sage wenda nk'ibisanzwe tugiye kureba ese intambara ya Iran izarangira cyangwa izakomeza umurego. Ese ubundi Amerika ibivuga iki? Abari hagati yayo ni abahe? Kaze mu mateka ya politike mpuzamahanga, umubano hagati wa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umaze imyaka myinshi urangwa n'amakimbirane. Ayo makimbirane yahindutse intambara nyayo yateje impungenge isi yose. Ni iki cyateye intambara? Yatangiye ite? Ese yaba iri hafi kurangira? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka, impamvu n'ibintu bigeze ubu. Inkomoko y'amakimbirane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yatangiye mu mwaka wa 2023, ahubwo amara imyaka myinshi ashingiye ku kibazo cya politike, ubukungu n'umutekano. Amerika yagiye ishinja Iran gushaka gukora intwaro za nuclear no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwo hagati. Ku rundi ruhande, Iran nayo yagiye ishinja Amerika kuyifatira ibihano bikomeye no kwivanga mu bibazo byayo by'imbere. Mu mwaka wa 2025 na 2026 ibiganiro byari byatangiye hagati y'impande zombi byibanze ku kibazo cya nuclear, ariko ntibyatanze umusaruro uhagije, maze umwuka mubi ukomeza kwiyongera. Impande zombi zatangiye gushinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu karere ka Gulf. Nyuma y'uruhererekane rw'ibitero bya drone na missile, ahantu habaye impaka zikomeye harimo no mu gace ka Strait of Hormuz, inzira inyuramo igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isi. Amerika yohereje amato n'ingabo nyinshi muri ako karere. Iran nayo yongereye ubushobozi bwayo bwa gisirikare. Intambara yose ifata indi ntera, ibitero birakomeza haba ku nyanja no mu karere. Mu gihe intambara yakomezaga, ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati byatangiye kugira impungenge ku ishoramari gukwira mu karere kose. Ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga byaratumbagiye. Ubucuruzi bwo mu nyanja burahungabana. Ibihugu byinshi byatangiye gusaba ko habaho ibiganiro by'amahoro. Abaturage bo mu bice byegereye imirwano bahuye n'ingaruka zirimo guhunga ikibazo cy'umutekano muke ndetse no guhungabana kw'ubukungu. Nyuma y'ubuhuza bwakozwe n'ibihugu birimo Pakistan, Amerika na Iran byemeye agenge k'igihe gito. Akagenge kari kagamije guhagarika imirwano no gutanga umwanya wo kuganira ku mahoro arambye. Nubwo agenge katangajwe, habaye inshuro nyinshi impande zombi zishinjanya karenga. Hari ibitero byakomeje kuba rimwe na rimwe, ndetse n'ibibazo bijyanye n'ubwikorezi bwo muri Strait of Hormuz. Imirwano mesha n'ibibazo byakomeje mu mezi yakurikiyeho. Amahoro ntiyahise aboneka. Hari ibiganiro byahagaze, hari n'igihe habaye ibitero bishya byatumye benshi batekereza ko intambara ishobora kongera gukaza umurego. Amerika yashinjaga Iran kudashyira mu bikorwa ibyo yemeye. Iran nayo ikavuga ko Amerika ikomeje kwishyiraho igitutu cya gisirikare n'ubukungu. Nubwo byari bimeze bityo, impande zombi zakomeje kuganira binyuze mu buhuza bw'ibindi bihugu. Aho bigeze ubu, kugeza ku wa 14 Kamena umwaka wa 2026, amakuru agaragaza ko hari hafi umushinga w'amasezerano mashya uri kuganirwa hagati ya Amerika na Iran. Gufungura inzira Strait of Hormuz ku bwikorezi mpuzamahanga, korosha guhagarika bimwe mu bihano byafatiwe Iran, kurekura imwe mu mitungo ya Iran yari yafatiwe mu mahanga, gukomeza ibiganiro ku kibazo cya nuclear. Ariko nubwo ibi byose byakemutse, muri Iran hari abatavuga rumwe nayo masezerano. Bavuga ko igihugu kidakwiye kwemera ibyo Amerika isaba. Hari n'abandi yewe bavuga ko amahoro ariyo nzira nziza kurusha gukomeza intambara. Nyuma y'amezi menshi y'intambara, Amerika na Iran ntibigeze ahakomeye inzira y'amahoro. Nubwo imirwano itararangira burundu, amahirwe yo kugera ku masezerano arambye aracyariho. Icyakora amateka y'aya makimbirane atwereka ko amahoro hagati y'impande zombi azasaba igihe, ukwizerana no kubahiriza ibyo bumvikanyeho. Isi yose ikomeje gukurikirana hafi niba iyi ntambara izarangira burundu cyangwa niba ishobora kongera kubura. Byari Sage wenda nk'ibisanzwe.